Sanibonani. Igama lami nguPhili. Ngiphuma kuhlelo elibizwa nge-Identical Force. Khumbulani bakwethu. Bonyana ligotshwa lisesemanzi. Ngikhuluma nawe nje sibuyile kule ndawo leyana esachiya ukuthi sifuna ukugcina into sisichema se-Identical Force. Ekugcineni kwelanga akube khona into ephumayo. If you can look at the structure here, into esihlangwayo bafowethu asondeleni. Ngiyakhumbula bakwethu ukuthi indlu benjani. Uthize mase kuqala izulu lina kwenza ukuthi indlu during that time kuba nezulu indlu iyawa iwela phansi. Le ndlu lena ikhumbula ukuthi le ndlu leyasithize masiyibona before izulu liqala kwaba zintsizi kwaba zinrezwisa ubhlungu. Asambe ngilandelani nginikhombise ukuthi kugcine kwenzakalani. Wozana sondelani nizongitshela ukuthi kwenzakaleni umama angekho so. Wozani phela. Wozani boy. Wozani ngitsheleni kwenzakaleni kuze indlu igcine iso umama ngoba nje ngoba kwenzakaleni. Bekunemvula yanetha le. Nasenetha yadilika. Seumama waqeda wayidiliza. Wo kunizulu yadilika. Yathi mayidilika nomama wayidiliza naye. Oh, okay. Ngizwa ningitshela okhunye kungizwisa ubuhlungu nithi nithize makunizulu njalo nathola ukuthi bekunombobo. Umbobo nithi uphuma inyoka. Iqiniso kangangani lelo? Iqiniso lingene. Ingene ngapha inyoka. Namanje ikhona ngapha. Angazi ingene egodini. Iqale kuphi? Yakhona yashazise. Ingangani inyoka leyo bafana? Hayi ngawo. Netibe yitirolile manje. Beyitirolile? Kusho ukuthi esikhathini lana benginomgodi. Usho and beningayiboni. Khona le yangena la. Inyoka. Oh, inyoka le yangena kuphi? Yangena la bevulekile. Oh, enembelala khona ngapha. Hayi bo. Okay. So bo asangu wenzeni wena ngoba uyindoda la ekhaya. Phela uyindoda wenzeni? Mama bekavula itapeti wayibona yangibhekana ngaphasi kwembhede. Then wena wenzani? Babizela bangani la. Amakhelwane. Then bayenzeni bayibulele? Bayibulala ngelifosholo. Hayi. Wayibomba ngesandla ekhipha sayishisa. Hayi Nkosi yami. Okay. Asiboneni bakwethu khumbulani bonyana indlu besikhuluma ngayo esele idilizwe lizulu ekutheni sithize makuvela kwethu. Maye sithize ukufika kwethu ukufika kunqeda nibone kwenzakalani. Kube njani? Injabulo itheni kuwe? Bulungu. Bulungu. Uthizeni like utheni mawubona sekuvele indlu then le yakamama bese iwile. Utheni ngaphakathi kwakho njengenzoda? Phela sewuyindoda manje. Wenzeni? Uthize uzosika wakhe ngisho. U-strong manje. Uyajabula ngaphakathi? Okay, ngikuzwile. Asikhambeni. Asiboneni. So indlu nazi ebesele bahlala ngaphakathi kwayo bakwethu ekutheni izulu lithize malina kwenzeka bonyana begodi bayatsho ukuthi nenyoka igcine ivele ngaphakathi yayenza ezenzayo. Mayithina siyi-Identical Force siyenza isiqiniseko sokuthi asichila kuso. Senza isiqiniseko sokuthi akube khona umehluko esiwenzayo. Njengoba sithize asifuni ukuthi si-involve mhlambe umasipala onezinto eziningi kakhulu kunezinye izinto engeke akhona ukuzigenelela but thina ezihlelo sikwazile ukwenza umehluko. We have saved ilife yabantwana, ilife yabo manje bakhona ukuthi babe nesha. Asinikhombiseni ukuthi balala ngakuphi. This is a structure esigcine ukuthi ngemali lezo benizidonate abakwethu. Ikhipha ama-10 rand ama-5 rand niwathumela ngaphakathi. Sacala senza ke niyabona begodi sabayenzela ukuthi kube nama-light ama-solar nakho bayakhanyisa umnyango nakho sebakhona ukuthi balale indawo yokuthi rather than ukuthi bahlale kule ndawo leya ukwenza kwethu komkhulu kuwenzile umehluko. You can see ukuthi nawo bangaphakathi kwendlu engaphakathi manje seba right abasafani ekuqaleni. Ngamanye amagama into enenye ihamba step by step. Sisachubekela phambili ngeproject ukuthi sisuke sadistebheka ubuhlungu abavele ngaphasi kwabo
I just wish ukuthi umama angavela naye esikhulume naye ngibone ukuthi begodi nasi indlu esisele sibhizi ngayo esisayicadelelayo besilinde ukuthi intina lezi esele sizithengile bekumele kutheni sesifikile seyakhiwe indlu i-foundation yendlu esele siyiqalako manje ukuthi this is a start and begodi sokwenza isiqiniseko sokuthi siyayiceda and then siyabathembisa ukuthi njengoba bangenile ngaphakathi komkhukhu manje bazongena ngaphakathi kwendlu. This is identical for ngihamba nethimba lami elithembakele bese sihamba ukhona no Andile niza kucabangisisa ukuthi isikhiphani. Siyathokoza.